Manchumo ligere likubwatikana mono gokonga kuo bogima gusokoenda gokonga kuo bogima nigo abarai anene mono eserikali kabage kuboligwa nyarako kunyura abananchi anamono bali bugate okonyora gwense ayani gakwano asomera matanga ime ye bodi ya Kitutu Central ebunge ya Kisii ebunge ya Kitutu South county ya Kisii aze abarai aho baikira nasi chinseme cyo banyarako bakurwa ebirengerero byabo anamono higoro yari yaganire gokorwa elia gusira abananchi bali bokonyora gwense munago tumenye muri kito Dipon Asanya Abakenya nigo bagenderete gusanga ebirengerero aho asokonyora bokoreri anene kurwa serikali aya nigairira okomochwa we serikali anene chinga kyumurobelio sha ogenderete koba obokongu anene guchesa bange. The government of Kenya is not fair. Mangana sha kero mongina ko na nyagitari abatebwa kaniti baso mwako mugima omongino yo abwati mechano yo kuri 300 shillings serikali amano demand 3,000 shillings na yako rusi. The government of Kenya is not fair. Kindly the political class amagana isimo chukwana serikali manyenga bantega konya diarbana rebo onyo mongina teri konyara nyata yako 3,000 Chilense ichigo koreba wanendia bangene bakonyora chiringo 64 chitiwe kanda bra mwana ngwe ba magango boroiga ngenda nyagitari ali ndwali kubosa efe ya kanwo igombobe Gukwana asebirero ime wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii igabarai ao baikirana asokwana na engora yabo. Joshua Obegi nigabori omugavana Paul Simbarati kugenderera no mukia oriorekanire asogonchoria anene county ya Kisii asokubatuka magenderero. Tunataka kuomba gavana wetu, tunaona kazi unafanya ni mzuri. Umeanza kufungua town, umefungua mabarabara. Hata tumesikia contractors wameanza kuongea wakisema pesa wanalipwa. Sisi tunakuja kwa unyenyekevu kwako, kwa sababu sisi ndio macho yako ya Kitutu Central Ward. Tunakuomba ile daraja ambaye umetuwekea daraja mpya na ya kufaa na itatusaidia. Ukomentana yu Josephat Sungura oyuro muraria kurwa segeta seni kia wege chore kia getembe nigate bana bere buya abangina bari bara batakanwa nababoraka kwenyorera ribaga anene ryo gokorobo nchurire imeye county ya Kisii iribunyari gonchurire chiamate chiaba korengana nigo bari nemechande menge yo gotenania chinkechyo kwa na siasa endeyons lakini siasa yo kamkuwa na naye yamo abangina mbara bari barababoroka kora ikaga bantu aranga no marenga nitibweka na bainire because nente mamo nderete noreta iyo ngote be ono yakwa na hii nao sio siasa. We want to yoreta erongori adio aikiridio ki message aria tauni arigeria bangena una baiga mabaga na robo no ni nyanya at least be konya iga kin siasa kuripoteri getaseni kiao kia getembe kurega se ward ya Kitutu Central egotoke bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii letera ni gongoro kwa Dipon Asanya.